Berikut kami panggilkan peserta nomor 032 membacakan surah Al-An'am ayat 145 halaman 147. Hadirin dan Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor 032 membacakan surah Al-An'am ayat 145 halaman 147. Selanjutnya bersiap-siap peserta nomor 033. إلا أن يكون ميتا
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang mulia, pengunjung yang berbahagia, berikut kita panggilkan peserta dengan penampilan TEKI 033 yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 222 halaman 35. Peserta TEKI 00033 akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 222 halaman 35. Bersiap-siap kepada peserta TEKI 034. Kami tunggu di sini ya, Pak. Ya, ya. Tadi ya. Ya, ya. Di sini juga, Pak. Ya, ya.